ngaylun subscribers ho chule hiche video vihozo se na bon sa tain lim ni hive duni hin alin aneu nunga agol hanghon ihet mama zing u KFC itite ule chil poliva adu chalo iumdiu ta san ampon ahi KFC hin Kentucky Fried Chicken atina ahina banna lim'a tehsepu hiche recipe hinsem podoh Colonel Harland Sanders limchu hite ngaize ale iti lamdol hiche tehsepu ahin semdoh hintem Achom lamtah anaveu hite Sanders kitipahi sangkhat zage somko kumin USA gamsung Henry Ver Indiana kitimana anapeng in ahi kumguvel ahi in apa anathita azin in sunga anaute le anudi in anhon le anaute vesuizin ahung pangin khangdong cha apan andala u ahita azin gan thaite in ahung khosa ovin le kha zong pol ge chanbo anasimzo man na ana in ahi kum somlagup ahi in akum agu in United States Army analu in ahi kung pachumpi zovin lo hinta may zinsipe akon in discharge ahong hiin hitijun railway company na ahintong in ahi hinlaan na to namuna ato akong pihoto kinaana kibaw na ananaysin no do in anum in ahi railway na ato asungchun lo zo anasimman in hinla no do ahong umtaasain anabang khaitan ahi Heze chun in lama anu koma kilen hilaya achun life insurance company na anatong kinin hinla achunga ho zalo zain nodo in anum kitan hi Colonel Sanders hin ko ahin ato na atham na zaw sia kinodo na lol hin zaw lo na to loy pata dan in anum in hinla lunghadai de lovin anama chazing in hi sangkha zuko somni kum in tui kunga milho lena tichu ferry company khat anabol in hichapa chun lem company ahin bol do kit in hinla company chamkhot ni ohoi zo aphazo anapo do ta azun analo samdel kitan hi kumsomli ahong hinzovin a asa simna ahin hong kit in hinla akite pi loidang hoto akite nawa anasatin thala ki kapto na chan analhung uvin hi kumli zovin moter kha anacho in hilaimun achun akhamchan ahung khangto kitan hile bangset te in second world war in ain pha to akito in anamal chal thai kitapon hi gaw ki chai zovin hiche ahin semdoh recipe chu mun sang khat la ko vel a anasam pi nom povin hi hilla hotel restaurant tampin anasam pi nom lovang in Sanders recipe chu Kentucky Fried Chicken tin het in an pantan hi ahin ama restaurant bozong analo samjing ta azichun ato na restaurant chu anazo do in ane thai po do recipe chu vanuiza KFC minpon anazo pangal in ahi kumtampi lol hinlal na le mai mo na ahin nei zo Sanders zong at China pen in KFC ahin po do chuna satain ahong lol hingletan Banoy leisip muntampi hondo in anaum in hiti chun at China pen in hiche a company chu million to life value 15.3 million man in anazo do atan ahi ama gel do zingnan ama limchu tunichan in man ahi signalizing ahi Sanders song kumsom ko alhin in alaisin ko anabaitan ama thizo tilchun vanuiza KFC restaurant fast food mun sang good vel zovin chule gam somli lege ahup zovin ahi hinla kumsang nila somla thum kumchun KFC namun sang somla sanget aphazovin gam zakhat le som khat le git ahup zotan ahi lungsu dai the lo hinzo lo na le mi te nui sana na umlaiza na lungha dai zm Colonel Harland Sanders hin ko akon mudo thai chu mun izana kilo samhan mi izat in a pehan ito na zo sia alo samdan in umzong lehan lungha dai lova malam zun jinga na tonghon akhon nan lo alhinale vanui mi he jingna achang zo uveti ama thu sima kun mudo theizin a in ahi
lunglut ta ngai zo se chunga ke pa thu ahong ki sei in maban nga jing pum in subscribe le share bol zom ding in tim hi ve